Sebelum makan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa sudah makan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Tidur Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Doa bangun tidur Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Surat Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Surat Al-Baqarah ayat 255. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamdulillirabbina wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka madlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Qadir ya Basitu ya Hafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Habiru ya Halim ya Adimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafid ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Gharib ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Habib ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Syahid
waskur ala mursalina wa darajatina wajidna imana fi'a wajid rizqan wasi'a halalan thayyibah wa amalan salihah wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih ajsadana daiman hayatina ilal khairi qaribna anni syari ba'idna wal qurba rajauna akhiran milnal muna dalil maqasidana wa qadi hawaijana walhamdulillahina alladhi hadana salli wa salim ala toha khalilur rahman wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman amin ya rabbal alamin. Dua kalimat syahadat bismillahirrahmanirrahim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Rukun iman ada 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat Allah. 3. Iman kepada kitab Allah. 4. Iman kepada rasul Allah. 5. Iman kepada hari akhir. 6. Iman kepada hadrat dan hadar Allah. Rukun Islam ada 5. 1. Syahadat. 2. Salat. 3. Zakat. 4. Puasa di bulan Ramadan. 5. Pergi haji ke Baitullah.